A reci mi, znači u Trilju si u principu bio kad si krenio u tu priču sa glazbom, ono. I kako su ljudi gore reagirali na to? Bilo ono... U početku je bilo ono podijeljenost, bile reakcije, bilo je podrške, ali bilo je isprdano, normalno. Ali u tim godinama, ono, sa 17-18 godina nije to bilo na razini jer su to i bile prve stvari i sve, tako da nije se bilo teško zalipiti. Da. A su ono ljudi baš gledali ko, znaš, ono, sad redikul, kao nešto on tu repa. Kao u tom žiru, kao vidi njih, kao oni će repat nešto, wow. Kako to funkcionira u nas, ono, te jazave priče. Ali zanimljivo da ti likovi isti što su me tada, ono, gadile, što su sad, ono, jedna najveća podrška. Da. Odlično. Sve su mi najveći fanovi, ali nije bilo lako u početku sigurno. I stvarno je trebalo tu hrabrosti i svega izaći s tim. Još pogotovo te prve pisme što su bila, na primjer, ono, i osjećajne i neka, šta ja znam, tematika, ona osobna priča, neka, tako s tom pričom izaći u takvoj sredini, to je bilo ono... Da. A dobro, s vremena su to skužili kao ljudi. Jesu, ono. Ma kako je napredovala ta muzika i kako se ja napredovao, tako se i taj feedback, ono. Ali reci mi, tada si bio i, ne znam, sa Six Wildom dosta u Sinju i tako. Koliko je zapravo to različito, kao, mislim, sigurno je različito, ljudi kao u takvim malim, ono, mistima, kao, ono, kakav je, ne znam, nastup gore i to, koliko tu zapravo ima te neke iskonske energije kao ti ljudima. Ono. Pa nas super prihvatili na prvom nastupu na Sarsonom, 2014. to je bio prvi nastup. Stvarno smo dobili podršku, ono, ogromnu i baš mi je tada srce bilo veliko, ali to me baš iznenadilo, ono. Pogotovo što imaju te tenzije između Sinja i Trilja, još pogotovo radi toga sam očekivao neki, ono, reakciju publike malo, ono, ali stvarno iznenadilo me u pozitivnom smislu i Sinj je puno jači što se tiče toga i veći je grad i sve i u njih je jača ta alternativna scena i on su uvijek bilo što se tiče podrške, ono, za mlade izvođače tako što nisu afirmirani i to sve uvijek davao su, ono, baš podršku, tako.